Египта. Мы целый день помучились в аэропорту, и там Казахстан забрал своих всех посетителей за место наших, в нашем рейсе, за место наших мест, и забрал своих граждан. Мен да азыркы айтылган сөздөргө кошулам. Башка республиканын адамдары баардыгы кетишип атат. Биз гана Кыргызстандан келгендерди Алматага учурган жок. 150-ден ашык адамбыз. Кечки аэропортта отурдук. Здесь больше 100 человек осталось, наших кыргызстанцев. Пожалуйста, заберите нас. Да, 21-22 закрывают полностью. Если мы не будем отсюда эвакуированы, нас просто на улицу выгонят. Как же может так страна бросить своих граждан? Мы ждем, зовем наше правительство помочь нам вернуться на родину. На родину хотим. Geçen 1600'e sattan iken düşürgüle dedik. Ançadan mı var dedi bana? 1550'den mi? Gözüme de atasın. Salıktın başısı var. Büt organları aytkanımız. Ayakta gengiri un. Kara sudan hazır. İzin almaz degen bola. 1300'den şerg ap kelip berem dedi. Birinci sottu. Özünün jol kirasından şerg ap kelip beredi. Anan kalganlar mına şular mene süйлöse, oşular sata beredi. Koşsa kişiliğe gara koşar. Ana lan neme koşalmaydı asık. O büt organ mına buyruklu verdi, tekşerip durat. Abi altıya onunla tok 50 som koşar. Ana kişiliğe koşkan verdik, işte orada getirdik. Biz günlük ekip başına bir 100 som 50 som koşa koygan eken harcardı. Orada geldi, hiç kandan koşalmaydı. Çegaranın bardığı açık. Azık tülük girip atar. Tolk adamın girip çıkışı çektirilip atar. Premier Minister, memleket başlar süylöştü Kazakistan'da. Oylan boğular. Anan keyin koronavirus bilen aytıp koyun. Koronavirus'tu bir jalangda jelmağız kılıp aldık. Korkma kılal. Yani tasıp koygan şakırlar. Malışıva degen, Zdaroya degende büt salıptır bizden. Gruppalarga salıptır. Malışıvanı bilesiler mi? Doktor, profesör, ayar. Oşal aytıp atar deyim. Gününe düğüne zıvanca giripten 1,5 bin adam öletidi. Kurgağı uçuk. Tüberkülozda 3,5 bin öletidi. Bir günde. Alemi koronavirüsten düğüne zıvanca mına. 36 tane adam öldü gününe. Gününe ortası. O son için hani bir zorlular koronavirüs geletet dese canında görme bile. O gripten dağı ötele sıvabı olmayan virüs. 50 yaşka çayın ayıttı. 10 yaşka çayın baldarga taptakır cukkanымен olşuorup aytты. Tez jeng aytты. 50 yaşka çayınki organizm götür etti. 50'den keyin aytıp atat. Bardığınlarga hazır telefonga görsettim jana. Mına apparatta uguzdum. Malışıvan söylüyor. 50'den keyin den solun sal sıva olsa juksa oruçun dedi. Orugandan keyin de 5-6 jumadan keyin tarkaydı eкен. Kuday saklasın. Жақсылық болсын. Kaça yoldaş kılar. Ötele korkular böyle koronavirüsten. Bulan zamanında Kırgız ötközünden. Kırgız emri bir jollu jegen içken taza işesi oldu. Barыңыздарга денсаулык каалайм. Үйдө отурат элекесиң го. Момою эле. Мурда эртең менен чыгып кетип, кечинде келип, кээде келбей да коюп, тамак жасап алдыңа койсом, курсагым ток деп мага. Чай ичип, тамак жеп келдим деп өзүнчө. Нормально сүйлөшпөйт деп болчун. Зону кылсам мен тойдомун, концерттемин, жолдомун, анан банядамын, чайханадамын, бильярдтамын деп неркетип жүрдүм. Эми мына мынтип унчукпай эле үйдө отурсаң болот экен го. Телевизор көрүп эле момпоюп эле калдым го. Рас болот сага, ажап болсун сага. Просто мындай карантин болуп атат да, карантин. Карантин болбогондо